Kardom, Piniada Birtalong Penili Samiro Singh Jayanti Therapy, non Birtang Dompen Arjuitha. Karbi ang longalong ki ongdong karbi tumki sai chuti kipen hemrit chipang rengmate akhia dat chipadurin tilo sita pining aning kanarve ki jang ki jum hegajok sai kati ki jia hidi malom lang kavi radatum kisung thek tekason si dolo Karbi Anglong Autonomous Council along sai chuti kiara da phan langawar sai ki pi aphan isi thedung asai kam do laki irrigation asai kam henlo Karbi Anglong Autonomous Council along irrigation asai kam aphan Assam Sarkar pen aning kanwang ta AIBP scheme pen kuti atangka nangpali versita pinianian ta Karbi Anglong ara datum laso awar sai kilong dunde mate ki phudunde tumsi ki ongla Irrigation asai kampen lang teng si sai chuti ki arar phan lang paminta jokplot an ki claim pia phan aning kanwang ta tangka nang liberlo sita pinianian ta ilong baksi irrigation asai kampen lang ki teng pen sai chuti ki arar phan mesen lang awar sai ki pi thek dum long lela lason si hawar ke hat jong hartirang arongara da tumta hidi sok ke elong japhan kamatha sungrin tilo non kati ki kaching khana porsi hidi malom lang ke kring et ke pining aning kan ke sok chu elong jipuke matha da mune pinlo Bukazan subdivision arlo Khengpi bungpu inglong hawarlong UPRF ang bong hilipen chabdut pusi Bukazan pen nilitumalong Birta nangle Birta kilong atengke Bukazan subdivision angkang Khengpi bungpu inglong hawararong along UPRF amithangang bong hilipen kachiteng khengajok UPRF inut ronapin po mangin kholo mate birapan apran damnanglo kithitang arpung postmortem asai phan Bukazan pen Difu Medical College long an bantanglo puta Birta ribdunlo Dhansari constituency ke parlo jakhong ni phai ke parni Difu pen kilometers cap an kehlo daldalia hawar along weching veri apor hut towar ki mimi jok kari motor lapen hawar ara tum kecheleng ki sungalam arjulong si Difu ward number 13 award commissioner Simon Phangchu lapen LGT Cine production of producer Lucas Phangchu tum patir pipon along rongkriner ke barat tum chitodun si kecheleng atowar ke silam asai kidai Dhansari constituency angkang EM Prodip Difusa dolo sitami kaching thorahin kilang kapang kriyajok daldaliarat barla porhut inghan langbong ajosi chihelat nanglo lahai kisung alam arjulong si Difu ward number 13 a commissioner Simon Phangchu lapen LGT production a producer Lucas Phangchu tum daldalia hawar aratum kisung pen joknangji pumathasi daldalia hawar arada phan towar silam pipon Langpher MSC constituency angkang Barelong Parkong abi Longchap Koraji lapen Ruiri langso hawar kido aradatum kijuna lang se kachilang hem school hem lapen mesen atowar kaviajok sonsuria kisung pen jogdunun ilang Langpher MSC constituency angkang Bulong Komaji pen kilometer script on kehelu Langphera hawar kaparlo Parkong abi Barelong Koraji Longchap lapen Ruiri langso arlo kido arong arat kadu kavi rongkri sirkep ando Haladagara tum ningkan thongkebra pho soselo rongka chukim sita pinianian ta Karbi Anglong Autonomous Council along madu ara charia songle nangchari sita kelang kepangkri lapen kapanung kogajok non puta kidang kiwang kacheling awarsai avila si kachelang jiapan kilometer kri pho sose parphang ponsi ponangji kalete cycle pensi ponangji misen school hem ave towar kehin ojok ambulance damun e lapen misen kicho nalang awarsai avila Lasi non sorkar kachari bom sorkar aphan prabjin pen kaching thur avarsai kapali damchi aphan halada kidoara tumpe chuning ripon sorkar kehote ami hohai korok jitu amar PCC amar committee hetor jitu agbaria kuribola agbaria asle heotok logot ami jor kora mane সমৰ্থন আৰু আমি সামনে হুনকালে ৰাস্তাটো কৰি দিও তাৰ পাছত ৰাস্তা হোৱা পাছত তিতা আমাৰ চিকিৎসা হোৱাৰ কাৰণে আমি সাব চেণ্টাৰ হস্পিটালটো দিব লাগে এটো আমি ৰাজ্যত কষ্ট হৈ পৰি আছে আকৌ খোৱা পানী সমস্যা খোৱা পানী এটা আমি কুয়া খান্দি কিতাত বাৰিষা সময়তো 5-6 ফুট হয়তো পোৱা যায় হয়তো খৰালি যেই বছৰ নিচিনা খৰাং হলেতো আমি কৰবাত জুপিয়া হৈ পেলাই পানীটো মানে কিছুমানটো ৰাতিওতো মানে টোপনি নোহোৱা হয় এটো একটা কুয়া লগতে অলমান পানী জুপিয়া হ'ব যেটা আকৌ 2-3 বাল্টিং উঠাই তুলি লৈ আকৌ একজন আকৌ ৰখিব লাগিব তেনেকৈ হয় আমি চলি আছে সরকার পানি সুবিধা দিয়া সরকারের পৰা এটা বৰ্তমান একো সুবিধা পোৱা নাই এটা আমাৰ পিচিসি কমিটি হেতৰ এটা কৰি থকা সময়ত এটা আমাৰ যেটো কাউন্সিলৰ পৰা CM EM কেটা আমাক এটো আমাৰ ৰাজ্য বুলি ভাবা পৰা
সোনকালে কৰাটো আমি উচিত সেইটো এইকাৰণে আমি ৰাইজৰ পৰা আপত্তি কৰা পহিলা থামচিও কওকচোন গাঁওখনৰ নাম। এইখিনি মানে আমাৰ মানে এমনি বাৰেলং টকবি গাঁৱত হয় এইটো হয় কিমান পলিং ষ্টেচন আমাৰ ইয়াত মানে বাৰেলং মানে পলিং চেণ্টাৰ লেৰাইটত আমাৰ মানে আণ্ডাৰত আমাৰ মানে 19টা গাঁৱত আছে আৰু আমাৰ ইয়াত স্থাপন কৰাটো আপোনাৰ 35 বছৰৰ তাৰ ওপৰত হ'ব স্থাপন কৰাটো গাঁৱত ৰাস্তাৰ বিষয়ে কি ক'ব ৰাস্তাৰ বিষয়ে কৈছোঁ আমি এতিয়া 35 বছৰ হোৱা পাছতো আমাৰ এতিয়া ৰাস্তা বিয়া হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কিমান কষ্ট পাইছোঁ ইয়াত স্কুল যোৱা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাওতো চাইকেল চলাই যায় আৰু আপুনি মানে বৰষুণ দিলে যাব নোৱাৰে আৰু কিবা বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমি কিমান কষ্ট পায় চাইকেল লগত মানে ঠেলি মানে লৈ গৈ আছোঁ আৰু মানে কিছুমান মানুহৰ কাৰণে বস্তা দি বান্ধি তেতিয়া মানে চপলা কৰি পেলাই দুজন মানুহে কাণ ভাৰ লৈ পেলাই যায় এনেকুৱা বহুত মানে কষ্ট পাই আছোঁ আৰু কি সমস্যা আমাৰ ইয়াতে এইটোহে আছে আমাৰ এতিয়া ইয়াত আমাৰ এই 19টা গাঁৱৰ পৰা আমাৰ ইয়াত গভৰ্ণমেণ্ট LP স্কুলটো খালি দুইটা গাঁৱত আছে বাকীখিনি 17টা গাঁৱতো ইয়াত মানে LP স্কুল হোৱা নাই এতিয়া এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিমান কষ্ট পাইছোঁ কিছুমান মানে শিক্ষা মানে শিকিব মানে নপৰাত এনেকুৱা মানে অৱস্থা হৈ আছে ননমালম সোপৰ ফান বেৰটা মংটন পাছনা Archak Coaching Institute, Diffu Karbi Anglong. For students preparing for AWET, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archak Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam, and 4-month course for TET exam. Also our facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781-425/700-2283-004 or call 700-2322-482. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Charal hoy pokchukor jinjin ta nang na. Igar koy bong manay wang sarak thane pokchukor ong. Pipo na bong. Pipo lote. Igar koy ni pokchukor lote men duway nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi kilong beng puji mini. Pokchokor dawai nang pidun tha. Lada katok 24/7 open pu. Jiro anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahenlo Alon Medical Store, Kicheng Si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labangso Pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji. Lapen kilong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long poniji. Lasi Diffu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nangli tumtame Humrig non. Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along Humrig tame. Dihin mobi puthot berta lamang thulo. Karbi Anglong United People Association pen Bokulia Havar Crossing Kro Arong Adar Phan Inghu Nukan Kachide Papi Mati Mas Rikachar Samaduai Lapen Chitinalan Ronsi Kirak Pajrpon. Karbi Anglong United People Association Thihek pen Kapa Lapen Bokulia Committee Tum Chirap pen Jakhongkri Siani Bokulia Havar Crossing Kro Arong Adar Phan Inghu Nukan Kachide Papi Mati Mas Rikachar Samaduai hand sanitizer Lapen Chitimalan Mati Musuri Ronsi Kirak Pajr Kirona Mailong Kapa Tiripia May Pulapen Chunbangatum Chitongdon Nili PMC constituency ke parlo Koilamati Huang Tirona Rong Amekar Karlitang ke Haiti Mungachor Sika Rong Hangpi Kisu Kapangjilok Piningan Ningkan Kripota Kipling Thulupusi Pirangki Pitor Tiron Pen Nonjong Birtang Pali Moni Rakailong Kisu Kisung Lapen Ningkyoy Ningkarong Anutina Kailong Ta Arni Nang Lerok Te Chichak Nangko
bang kiduk kisunga hut kerap kipidona bangaling monit lapen arnampen ahir jume dove kidamtang 2006 saningkan penlo sikarong hangpi kisu kapangji kiche halaso ahut tangka maha kiri pidona bang kawiajok se chilang imowi desi non puanta chechak nang bomlo kichu na hormu pen chenglok koilamati presbyterian missionary atum pensi piniarnianta kerap pi bomlo lapen kiso bang phi pen kachithan pona tengki nilip vdc chairman barim timothy teron all nilip youth association lapen akaprek ningki me bang pho bang phi tumta humri damsi kerap pi pajer tekang bomlo pusi chetha alangli somar bang hini atum lo kacharli angkorlang pusida asar pi kiso kapangji kiti rogajok asopo akleng rahul timong hiniang dengan charli amat inton koklo lapen akibi waisong timong ke school don de dedlo lasi komatni ningkimia bang phu bang phe tum jong si kachin so pen kerap nang pithe ka sonti mi senji pusi kiso de bang phi pen chuningri Sekarang hangpi te nang lige kiso ke mentu ba ningkan bana Nilige pine ingkan anke country fall. ningkan trip holo di te nang tum hem si bang andala Pine mi si pen ke bangko. hem si ben bang pho di Yor mi tumta tangka suri follow. Lepen mor pulun yar mi tumanta suri thongker lo. Lepen tikela police atum suri trogo nara. Napisi customer handa. Misoni dia tor bangsa hana po. Mor bani nilote nang chon po. te non malom ke chodap pini lom ke nang litum ke kichu jo na son ke duma ba Ani si mor bani. Misoni dia tor mi customer. Sanang to na pen han. Kirasin sabon yang tu. tang te la somara tum ke lo chari bomma mante chari le Ni liti ro pen ni la klai mangta. Apran ke hini alo ni limitani tigitong ke. Mani li bang tiro lo. Hala ni hama tor bang ta vidya ko. Nang la na lang vidya lo ke. Ama sa klai mangta tum te te lo. te nang men sono Rahor rahor singnar Timung rahor timung te nang lo por hi ke kon angdeng ini class 2 ba komentu ningkan bena nang school kairi ke Ini pan ke ka ke to. ningkan ke lo skor kitu nong le di te la nang bong men pula Baisong Timung wai song timung nang school dun mandun da pini ada berta kila pansa kang ton paila domi thakmi kurbang thu